Horas mau bata ganupan, Bapa Inang, payoy ipukahita, haganupan lahawanta, bani sadarion secara khusus, jalo hita lo behata ni Tuhan, paima ay martonggo mahita. Terima kasih bamu Tuhan mambere hari na baru ben nami, dasubani panorang sadarion, on mahanami Tuhan ibagas hajong-jongan nami agi haringgason nami, laho mandalan kon haganupan lahawan nami. Paimain siola nami manjalo hatamu, sorapi hamha nami marhite kuasa ni tondui na passing, ase hatamu nalau ondos in, boy iparimbagas kon hanami, rosi idalan kon hanami, bani tiap hari ni pardalanan ni goluh nami. Maidop mahami bagas goran anakmu, Yesus Kristus, hanami martonggo hubamu. Amen. Bapak inang itaganupan, kuria ni Tuhan, kuria GKPS Distrik 2, hata ni Tuhan bata, renungan harian, tanggal 10 Agustus 2022, ibuat humbani Maleaki bindu tolu ayat 10 pitu. Sonon maya tahon. Jadi ahu masih mada sidea, nini Jehovah Zebaot, baniari nasihol marlulu ai ahu, anjaha idopanku masidea, songon sada halak namangidopi anak ni namambalo sisi. Ay madasni. Nah hita ganupan naniargan itu hanta pagi ini, mari kita berandai-andai. Anggo ibere na batama panorang bata tading sajambe. Ahado hira-hira na boy ihor jaon hita paima boys panorang ay. Mungkin dong nasihol pamitan hubani keluarga, dong namartonggo, dong namanol soli dosani, irik bertobat, tapi lang tertutup kemungkinan dong do nasihol happy paima misir. Pakon buay contoh na legan na buay tarpikir hon nasyam, jana ibalosi nasyam, ibagas uhor nasyam be. Tapi na pasti aha nasihol sobuton nami, dingat hita ma Bapa Inang, dos bedo panorang na iberehkon na bata bani goluhta. Kita manusia ini diberi kesempatan hidup di waktu dan kesempatan yang sama. Tapi persoalan kemudian, sonah hita sihol pa boys kon panorang tain. Bani horja nama butak do, atap horja nama dear. Das subani ambilan taon, gabi halak par pitor do, atap gabi halak par jahat. Ipasingat bata, ase sirsir mamam boys kon panorang na dong batain, bahen horja na yarosuh kon ni Tuhan. Halane perlu tak kasih bagas pikiran ta age uhurta. Apa sih motivasi hidupku? Isobut no kanay marhiteon niyam bilang taon. Jadi ahu masih mada sidea. Anjaha idopanku masidea. Songon sada halak na mangidopi anak ni namambalo sisi. Anggo na batado si mada goluh ni bangsa Israel in, anggo ya porsaya hita Yesus Kristus do si mada goluh taon. Hubani na batay bagas Yesus Kristus mahita mangguluh. Humbani realitas keberhadiran ni nebata itong-atongah ni bangsa Israel ay aha na boy renungkon hita. Na parlo be sa halin ni urnami hata ni Tuhan on sihol mangajar hon bata ase manjalo na bata markarya ibagas goluh tabe. Anggo halak makatahon, let it glow, let it flow. Entah bagaimana pun caranya, anggo na batado na marhusip, anggo na batado na marsahap, anggo na batado manaurhon, marirayakan, marinikmati. Halani marhite panjalon na si sonaido, boy tarjalo hita, aha na masa, na doma, na lagi bahkan nasihol idopakon hita. Na boy renung kon hita bahasa pangidangion atap horja na idalan kon hita ibagas Tuhan, pasti akan selalu lebih besar daripada hasil yang bahkan bisa kita pikirkan. Masih ay boy terjadi, halani na bata pasti makorjahon lobi humbani na boy ibayang kon hita. Biak ni Zol manaurang dear Bapa Inang, gatitu mangia mereka-reka na jahat, na hurang dear, bani sada horja, bani sada peristiwa. Oh, hon hurang pas. Oh, pasti on lepak. Oh, pasti nilai ni on otik pakon na legan in. Ase halanya ipaingat bata bani renungan harian on. Bahasa aha nagati ididahita songon sada kemunduran,
Tapi anggo bani tiap horjai idalan kon hitai bagas Tuhan, justru itu adalah sebuah kerja yang sangat bernilai. God's plan is always more beautiful than ours. Ase tugas itano on, tak kasih patorang hariten yang bilang taon, gabe zolma si pambalo si mahita. Gabe zolma parpitor. Diingat hita, gati anak sekolah anggo ya tahun guru ni patar ujian, pitah bodari das saya pasir sirhon diri ni. Tapi zagama, anggo anak sekolah, na tong-tong siap sedia, lang pea tahun guru ni patar ujian, tiap borngin ya marlajar. So na doho maguluh ni halak Kristen, lang perlu takas bata panorang in, na masain, waktu itu milik Tuhan. Tapi namoningon ni boys kon hita, bani goluh on ay mazaga. Apa papakehon goluh ibagas nama dear. Sesongon duding pujian ay mang katahon, hidup ini adalah kesempatan. Halanya ita ganupan na ni harga ni Tuhan ta. Jaga mahita bani goluh on. Agi naman dopak kon parpodah na kahoy tongah-tongah ta. Agi mandopak kon halak parjahat itongah-tongah ni parguluhan ta. Naboy mandalan kon ajaran na lepak bani guluh ta. Bayak bani pangarusyon na humbani ne bata ay manabagabe bohal ta. Mamisangi sagala pangajarion na ipada si tongah-tongah ni parguluhan ta be. Tetap mahita maronjolan bani pangajarion na sitong pasal Kristus Tuhan in. Tuhan mana mampargugoy hita. Amen. Martonggo mahita. Ihapor saya hanami Tuhan, tarsirom doha mangidah. Hapokuton nami, manangihon hatamu. Minardoh bohimu, mangidah kanami halak napor saya on. Nasirsir siholan bani tadah partonduyon in. Halain Tuhan, ulang soya hatamuin. Berham uhur na bayu ben nami Tuhan. Laho manangihon mamparimbagas kon rosi mandalan kon in. Bani pardalanan ni parguluhan nami. Agilahuan nami Tuhan na ibagas sa darion. Langtuk gogoh nami Bapa. Galek do anggo akula nami. Halani ay margogoh do anggo tonduy nami hinorhon ni kuasa ni tonduy na passing in. Halani bas Tuhan. Bani na idalan kon hanami parguluhan nami na ibagas sa darion Tuhan. Tetap mahanami maronjolan hubamu. Ay hamma natongtong patorsahon. Marmuduhon. Haganupan lakah ni parguluhan nami secara khusus naibagas sa darion. On mahanami Tuhan, yundos kon hanami maguluh nami on, pitahubagas sa dagoran na majenges, Jesus Kristus na tongtong makahulungi hanami. Amen.